Tekereza nawe uri ku rugamba utegura ukuri buze gutungura umwanzi, ariko ugasanga uwo mwanzi yumva buri jambo ryose uvuze, abona buri butumwa bwawe bwose mbere yuko unagera ku rugamba, ndetse akabazi neza isaha wowe ubwawe uri buhagerere. Ibi ntabwo ari inkuru y'imimbano cyangwa iza filime, ahubwo ni ukuri gusharira kwemejwe n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Leta ya Kinshasa imaze kwemera ku mugaragaro ko ihuriro rya AFC M23 ryabinjiriye bikomeye mu itumanaho ryabo rya gisirikare, rikamenya amabanga yose y'urugamba. Ese ibi byagenze bite? Ni gute umutwe witwaje intwaro urusha ikoranabuhanga igisirikare cy'igihugu gifite ingengo y'imari ihambaye? Urakaza neza kuri Pilot News TV, aho uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'inkuru iteye ubwoba kuri FARDC, ariko ikaba yerekana isura nshya y'intambara. Mbere yuko dukomeza gucukumbura iyi nkuru, ndagusaba wowe unkurikiye ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri Pilot News TV, cyangwa niba usanzwe ukurikira amakuru yacu ariko utarakora subscribe, bikore kugira ngo ujye ubu wa mbere mu kubona amakuru yacu yizewe, acukumbuye kandi asesenguye neza buri munsi. Kana like kugira ngo iyi video igere ku bandi bantu benshi bamenye ukuri kubiri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka noneho twikomereze n'inkuru yacu ikomeye cyane. Ndabizi neza ko benshi bakurikira intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo bagiye bibaza uburyo igisirikare cya FARDC nubwo gifashwa n'indi mitwe yitwaje intwaro ndetse n'ingabo z'amahanga mu Burundi n'abacanshuro ba mahanga batandukanye nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho, gikomeza gutsindwa urusorongo n'inyeshyamba za M23. Igisubizo kimwe rukumbi kandi gikomeye cyane cyabonetse gitanzwe n'umwe mu bayobozi bakuru cyane muri Kongo. Ntabwo ari ibihuha bivugirwa ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo ni ukuri kwavuye mu kanwa ka minisitiri w'ingabo n'abahoze ari abasirikare muri Kongo, Bwana Guy Kabombo. Uyu muyobozi yagize ubutwari bwo kuvuga ukuri kwambaye ubusa ubwo yaganiraga n'abadepite bagize komisiyo ishinzwe igisirikare n'umutekano mu nteko ishinga amategeko ya Kongo, ubwo yasobanuraga ku bushobozi bw'igisirikare cy'igihugu muri iki gihe tugezemo. Mu buryo cyangwa mu byo yasobanuriye iyi komisiyo y'abadepite mu buryo bweruye, Bwana Guy Kabombo yavuze ko ihuriro rya AFC M23 ryashoboye kwinjira mu buryo bworoshye cyane mu itumanaho ry'ingabo zabo ariryo FARDC. Ibi bivuze ko M23 yabashaga kumenya buri kantu kose ingabo za leta zabaga ziri gutegura ku rugamba mbere yuko zinabishyira mu bikorwa na gato. Ibi ni ikintu gikomeye cyane mu mateka y'intambara, kuko bivuze ko FARDC yarwanaga n'umwanzi uzi neza ibanga ryayo ryose ndetse n'amayeri azakoreshwa. Uyu minisitiri w'ingabo yasobanuye mu buryo bwimbitse kandi bugaragara ko ihuriro rya AFC M23 rifite itumanaho rihambaye cyane kandi rigezweho, cyane cyane iyo urigereranyije n'iryo FARDC yakoreshaga. Aha rero niho ihurizo rikuru riri. Mu gihe tugezemo cy'ikoranabuhanga rya none, intambara ntabwo ikirwanwa n'amasasu gusa cyangwa se ubwinji bw'abasirikare boherezwa imbere, intambara isigaye irwanwa mu ikoranabuhanga. Iyo urebye ibikoresho by'itumanaho FARDC yakoreshaga, usanga bishoboka ko byari bishaje cyangwa bidafite ubwirinzi buhagije bwo kugumana amabanga ya gisirikare ku buryo atatoboka cyangwa atajya hanze. Ku rundi ruhande, M23 yigaragaje nk'umutwe udasanzwe wubatse inzego z'ubutasi n'itumanaho ku rwego rwo hejuru cyane ugereranyije n'imiterere y'imitwe isanzwe. Minisitiri ubwe yabyemereye agira ati, kubera kubura imbaraga z'itumanaho mu gihe cy'ikoranabuhanga rigezweho, ingabo ziri ku rugamba zagize ikibazo cyo kuba umwanzi yarabonaga ubutumwa bwazo, bituma ibikorwa bya gisirikare bidashoboka. Aya ni amagambo akomeye cyane. Reka dusubire inyuma gato twige kuri aya magambo, kuko afite ireme rikomeye ku muntu wese usesengura intambara. Yagize ati, ibikorwa bya gisirikare byabaye bidashoboka. Tekereza gato kuri ibi bintu. Ubu ni ubuyobozi bw'ingabo buba bwicaye mu biro byiza, bugapanga uburyo bugiye kugaba ibitero simusiga ku birindiro bya M23, bakohereza abakomanda bari ku rugamba ubutumwa bw'ibanga, bababwira isaha y'igitero n'inzira bari bunyuremo. Ariko ibyo byose barimo kuvugana kuri za radio za gisirikare,
abatekinisiye ba M23 bo baba babicayeho bari kubumva neza cyane, bari kumviriza mbere y'igihe. Minisitiri yakomeje asobanura ibagira ati umwanzi yubatse itumanaho rifite ibikoresho bihambaye rituma ashobora gutahura ibiganiro biba hagati y'ubuyobozi n'ingabo ziri ku rugamba. Uku ni ukwibwira gukomeye cyane imbere y'inteko cyangwa kwivamo. Ni ukuvuga ko M23 itari itegereje ko FARDC ibarasa kugira ngo bamenye aho abasirikare ba leta baherereye. M23 yabaga yumviriza amabwiriza atangwa n'abajenerali ba FARDC, ikamenya ngo abasirikare runaka baraza baturutse mu majyaruguru cyangwa se baraza baturutse mu majyepfo. Ibi rero nk'uko mu byumva bikaba byaratumaga cyangwa bituma M23 yitegura neza ku gihe, igatega ibico bidakuka, ubwo ndavuga zambush, cyangwa se igahita yimuka mbere yuko FARDC hagera, maze FARDC yageraho yari yiteze umwanzi igasanga hari ubusa cyangwa se ikagwa mu mutego wayo bwite udashoboka kuvamo cyangwa ku buryo badashobora kwikura muri iyo ambush. Dushingiye kuri aya makuru yose ubu birumvikana neza kandi ku buryo budasubirwaho impamvu twagiye tubona mu minsi ishize abasirikare ba FARDC bafatwa miri ari benshi n'umwanzi cyangwa se ibikoresho byabo byinshi bya gisirikare bikamburwa bakabyamburwa n'inyeshyamba za M23. Niba umwanzi azi gahunda zawe zose uko zakabaye, gutsinda urugamba biba ari inzozi zidashoboka. Raporo zateguwe n'iyi komisiyo y'inteko ishinga amategeko ivuga ko Minisitiri Kabombo Muindavita yasobanuriye abayigize ko itumanaho ari ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi mu gisirikare. Yabibukije ko iyo ritagenze neza uburyo urugamba rutegurwamo ntabwo bigenda neza na gato. Yemeza ko aya makosa mu by'ikoranabuhanga aribyo byatumye FARDC itsindwa kenshi mu mirwano iheruka kubahuza na AFC M23 mu myaka ndetse n'amezi ashize. Aha twabibutsa ko mu mezi ashize M23 yagiye ifata uduce twinshi dutandukanye turimo ibice bitandukanye bya Rucuru na Masisi na Nyiragongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Bafashe imijyi ikomeye n'ibice by'ingirakamaro mu by'ubukungu bw'igihugu. Ubutwari bw'ingabo za leta cyangwa se gukoresha ibikoresho bitagendanye n'igihe tugezemo byatumye bagwa mu kaga gakomeye, batakaza abasirikare benshi ku rugamba ndetse n'igihugu gitakaza igice kinini cy'ubutaka bwayo cyangwa ubutaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu kigenzurwa ku buryo bwuzuye na AFC M23. Ariko se nyuma yo kubona uku kuri gusharira no gukozwa isoni, kuko ari ibintu biteye isoni ku gisirikare cy'igihugu kigenga, leta ya Kongo yaba yarafashe ngamba ki kugira ngo ihangane n'iki kibazo cy'ingutu? Ese bemera gukomeza kumvirizwa no kwinjirirwa na M23? Igisubizo ni oya. Minisitiri Kabombo yamenyesheje iyi komisiyo ko mu rwego rwo gukemura iki kibazo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo yicaye ubusa irebera ibintu bizamba. Yahise itangira kuganira n'ibihugu by'inshuti kugira ngo bihe FARDC ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho bya gisirikare bifite ubwirinzi buhambaye cyane bidashobora kwinjirirwa cyangwa se kumvirizwa na AFC M23 uko yaba imeze kose. Kugura ibikoresho bishya bigezweho kandi bifite ubwirinzi budashobora kwinjirirwa n'abatekinisiye ba M23 bishobora gutwara akayabo kama miliyoni menshi y'amadolari kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, navuga leta y'Kinshasa, ndetse bikanatwara igihe kirekire. Si ukubivuga gusa, hakenewe n'igihe kinini cyo guhugura abasirikare ba FARDC, uburyo bwo kubikoresha neza, kugushakisha izi ntwaro z'ikoranabuhanga. Bigaragaza neza ko intambara yo muri Kivu y'Amajyaruguru yamaze guhindura isura bidasubirwaho. Yavuye ku kurasana amasasu gusa, isigaye ari intambara y'ubwenge, intambara y'itumanaho ndetse n'intambara yo kurinda amabanga y'igihugu azwi nka cyangwa bizwi nka cyber security. Ubu ni umurongo mushya rero urugamba rugezemo. Mu gusoza iyi nkuru rero yacu, ndagira ngo nkubaze wowe
udushyigikira umunsi ku wundi ndetse ukanakurikira ibiganiro byacu witonze ukurikije aya magambo yavuzwe na Minisitiri w'Ingabo wa Kongo, ubona ko uku gutsindwa kenshi kwa FARDC ari ukubera koko kubona itumanaho rigezweho, cyangwa ubona ko hasanzwe hari ibindi bibazo bikomeye byinshi nyuma mu gisirikare cya Kongo byaba byarirengagijwe kuvugwa. Uyu minisitiri akaza nyine yirengagiza avuga ku ikoranabuhanga gusa. Ese wumva ubufasha bw'ikoranabuhanga bari gusaba ibihugu by'inshuti bushobora guhindura isura y'urugamba muri Kivu y'Amajyaruguru, cyangwa urabona M23 nayo izakomeza kuvumbura irindi koranabuhanga rishya yirusha imbaraga ikomeze iyitsinde? Igitekerezo cyawe ni ingenzi cyane kuri twe kandi turabizirikana. Ndagusaba kujya ahandikirwa ibitekerezo cyangwa se muri comment section down below ukatubwira uko wowe ubibona, nuko usesengura iyi ntsinzi ya M23 ndetse nuko gutsindwa mu by'ikoranabuhanga kwa FARDC. Niba wasanze iyi nkuru igushimishije, ntibagire gukanda like kuko bitera inkunga ikiganiro cyacu kikaba cyagera kure. Iyi nkuru yisangiza abandi bose bakunda amakuru yisesengura, kandi ukande subscribe niba utarabikora kugira ngo utazacikwa n'amakuru yacu y'ubutaha tuzajya tugenda tukugezaho. Murakoze cyane kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Turongera guhura mu yindi nkuru yacu itaha.